Selam dostlar. Bugün biz bir miftifki varatın kazi yaramda kuruyorsunca nasıl kadar ciddi kaldası var da iyi maşa zoru var. İyi ben de şimdi kazi yaramda Elbizden kundiyeli görmesini. Now, его это обложка. Now уже цветом картонную цветная бумага. И вкусовая. Картон. Now бізде альбом. Мынандай. Бұдан кейін күнделік. И одан кейін бізде пенал. Мынандай. Одан кейін ішінде бізде мынандай бар. Майда. İğneler var, iğneyka var bizde. Kaşığı var bizde. Odan кейін bende rучка verniye var. Kistочка. Var mınday. Odan кейін bizde flomastер var. Magik var. Odan кейін bizde 12 штук простой карандаш var. Пластилин var. 6 штук. Краска. И просто цвет карандаша. И надо линейка. Надо позолоту. Buradan кейін ұстағыш мынандай вилок опет мындай өшіргіш мынандай ұстағыш андай өшіргіш. Одан кейін мынандай капибара мындай пирог. И капибара бар. Хроми еще. Менде капибара. Хроми. Пирог. И бутылка. Они капибара тоже. А я бутылка. İlmeğe aşvat. Hocam bir şu gibi ilmeğe. Bugün dostlar like basıp baka like basıp komentarya açarsınızlar. Sağ olun.